Hayırlı gün, benim подписчикларым, meni korup baruvchilar. Mene men kisil yapsap koydum. Biz korklarga bek yaxshi gana foydali. Yoshlarga da yoray kisil. Bek temne. Bu kisil vishne bilan. Mene anlarsın. Pişirip koydum men. Berengi bilen kıymak. Türk'den berengini çıkardım da anlarsın. 2 küke saldım. Mene biz endi o kaymağı avuldan kaymak alıp geldiler. Enimler. Вот. Очень вкусный. Аны мына шайттырып, яғасында мына шайттырып кыймакка. Былай да тәмне. О, каймагында бер нәрсә жетмей. Очень вкусно, очень. Мә. Pişkende. Şimdi temle. Приятного аппетита. Чуть-чуть туз саласың, суды саласың, ұн саласың әзірек, әзгене сүт, қаймақ сұйық май саласың, анарсың. Soğan turap salasın, sarımsak salasın turap. Tuz salasın da, tuz ne ettim bu? Bilgem. Вот если да пешерятся своих магазинов. Очень вкусно получается. Приятного аппетита. Хорошего дня. Будьте счастливы.